Rijetko je koji autor kvalitetom svoga djelovanja toliko zadužio hrvatski strip kao Nedeljko Dragić, ilustrator, karikaturist i za Oskara nominirani autor Zagrebačke škole crtanog filma. Nedeljko Dragić crtanjem se počeo baviti još kao školarac u Slavonskom Brodu, crtajući po nalogu učitelja zemljopisne karte i tehničke ilustracije, iz kojih je ostatak razreda učio. Ja prije rata nisam, prema sam išao u školu od 1943. nisam imao kontakt sa ničim osim sa školom. Kad je to završilo, onda sam kod jednog prijatelja našao negdje na tavanu smo nešto kopali, onaj zabavnik. To sam vidio, to mi se strašno svidjelo, pa sam i ja počeo nešto u tom stilu Disneyevskom imitirati, praviti nekakve stripove. Sjećam se da sam crtao na nekakvom papiru koji je s jedne strane bio ljubičast, to je ono za kopije u arhitekturi, što ja sam s druge strane sirotinja, nismo imali ni papira, nije bilo ni za kupit, bog zna kakvi. Škanicli je bio glavni papir koji se u trgovinama mogu nabaviti. Već s 12 godina Dragić je, crtajući plakate za lokalno kino, prvi put vidio i animirani film koji ga je potaknuo na maštanje o karijeri animatora. Bio je to ruski klasik za djecu, Konjić Grbonjić. Taj je film meni možda isto negdje posolio moju želju da je ukusnija, da krenem u crtani film poslije. Sve su to neobjašnjive stvari, jer niko u mojoj familiji nije imao ni jednu knjigu praktično. 1953. je prvi puta okusio uspjeh, kada je njegovu karikaturu o zaoštravanju tršćanske krize objavio Vjesnik. To je bila 53. godina, ne znam datum, ali mislim negdje možda u 10. mjesecu. I ja nisam taj dan valjda ni kupio, još sam popodne u školu, ali su mi neki tamo kolege dojurili, kao ima tvoja karikatura. I ja sam kupio Vjesnik i cijelo vrijeme nastave sjedio sam u drugoj klupi s lijeve strane. Držao sam to pod ovim i malo pa bi pogledao, uopće nisam bio prisutan. Toliko me to oduševilo. Novine su bile jeftine. Sve novine sam kupao koje su imali crteža, koje su se bavile sa crtanjem, u kojima je crtež bio glavni nosilac te novine. I tako sam valjda zavolio karikaturu i poslije sam postao fanatik karikature i to strip sam praktično zapustio. Ljubav prema novinskoj karikaturi prerasla je iz obsesije u profesiju. Idućih je desetljeća objavljivao grafički raskošne karikature u brojnim listovima. Pa Dragić radi zapravo tu neku autorsku karikaturu koja je komentar života. Jedna zapravo grafika, jedna bogata često grafika koju on iscrta, koja čak i možda nije karikatura, jer je on iscrta i arhitekturu i nekakve tehnikalije, neke mašinerije i tako dalje, da bi pojačao tu ideju. Dakle, nisu to neki portreti nosatih faca, pa sad neki što spotakao se mu pala cigla na glavu, nego je zapravo grafike na neki način koje mogu se, dakle, i uramiti i držati na zidu. Dapače, mislim da postoje kolekcionari koji upravo originale kupuju takve karikature koje su više grafike, ali su karikature zato jer mogu biti i u novinama i koristiti se, dakle, u nekakvim komercijalnim medijima. Kao i druge autore njegove generacije, od novinske karikature do animiranog filma dijelio ga je jedan korak. To je jedna vizualna naracija, vrlo bogata često, to su ideje koje on bilježio više kao neke karikature, kao neki komentari na nekakav suvremeni život i onda ih povezao sa samom animacijom. I tako dobio dramaturgiju koja je tipično možda njegova, a ujedno je jako pogodna za animirani film, odnosno kad sam ja vidio njegov dnevnik, konkretno prvi film koji sam vidio na festivalu, mene je to fasciniralo, ta jedna umjetnička sloboda gdje su brojne slike, brojni sadržaji povezani animacijski, a zaokruženi s jednom idejom. Dragić je radio, na primjer, neke filmove koji su mene oduševili. Naši filmovi su uvijek imali jednu ideju koju je obrađivao. Samo na koji način? To je jedan likovan način, drugi je filmski, malo istraživački, a mi smo bili karikaturisti, Grgić i ja. Dragić je spadao isto u karikaturisti, spada i već sada. Međutim, je on unio revolucionarne neke antidogmatske pristupe. Recimo, njegovi filmovi Idu dani, možda Diogen,
su bili filmovi koji su baš ono udarili pečat na generaciju. Mislim da to su bili filmovi u koje smo se svi kleli. Idu dani, krik Matilda, to je bilo nešto s čim smo se obraćali, ja? Matilda! Film Idu dani je 1970. imao potencijal za osvajanje Oscara, no pravu priliku Dragić je dobio 1973. kada je njegov Tup Tup ušao među 3 finalista u kategoriji kratkog animiranog filma. To je meni puno značilo, ali nije me streslo, da se razumijemo. I ja sam nekako ostao svoj u svome radu, jednak i dalje. A naravno da mi je puno značilo, jer vam se vrata široko otvorila, svi su fascinirani tom nagradom bili. Tako da nagrade, znate, ne treba ni precjenjivati, ni podcjenjivati, treba naći svoj neki odnos, treba ih zloupotrebiti u stvari, da se dođe do više love. Ali za umjetnost nisu velika pomoć, osim za one koji prate trendove, oni onda, ali to je druga priča. Uspjeh na području animacije doveo je do ozbiljnijeg shvaćanja Dragićevog strip serijala Tupko. Redakcija Večernjeg lista odlučila ga je zadržati, što se pokazalo dobrom odlukom, jer je 1971. Tupko osvojio Grand Prix na Međunarodnom festivalu humora u Montrealu. Onog trena kad se on prihvatio stripa, on je već došao sa aureolom nekoga koga cijenimo, koga volimo i kome vjerujemo. Tim više što je on opet sa tim istim autoritetom uspio da se probije u Vjesnik, oficijalno glasilo koje je nama tad bilo nedostupno. Kao takav je opet bio utjecajan u smislu promjene generalnog stava javnog mijenja prema stripu. Jer ne tako davno prije tog perioda kad sam ja postao aktivan u novinarstvu i javnosti, je bio period kad se Vera Horvat-Pintarić snažno borila da se stripu prizna pravo građanstva. Da s jedne strane se sa njega skine teret toga da je to nešto trivijalno i nevredno. To je meni bilo tako kao klincu još zanimljivo i ne znam, otkačeno, avangardno i to mi je bio kao strip o stripu. Po tome on najznačajniji, pojavili su neki tekstovi koji su to hvalili gdje se to nazivalo intelektualni strip, znači to je bio jedan određeni čak trend tamo negdje početkom 70-ih, jedan reducirani poluapstraktni strip koji se zvao intelektualni strip, jel? Dragić i njegov Tupko je stvarno legendarni strip koji i dan danas nije ništa izgubio na svom šarmu. Od samog starta ga je Dragić nazvao antistripom, zato što se taj strip bavio samim sobom, dakle rušio je neke elemente stripa i na neki način komunicirao na jedan ovako malo drskiji način sa publikom i to je bilo vrlo zgodno. On je prvo strip radio, ali samo humoristički strip, satirički strip. Mrzio je šeme. Ja sam volio ono što je već utvrđeno, ja sam volio Princa Valijanta, ja sam volio Tarzana, ja sam volio ovoga, onoga. A on je on sve to baš, on svoje bio je tvrdoglav. I sad je priznat sa svojim stripom, antistripom, koji je on uveo u strip. 80. godina uslijedile su ponude za brojne komercijalne angažmane, uključujući strip i animirani film o sarajevskoj olimpijskoj maskoti Vučku. 3 godine poslije, na vrhuncu svoje kreativne snage, Dragić je nacrtao slavnu maskotu univerzijade, Zagija. Ja sam ko manijak sjeo za to, napravio sam puno varijanti u boji, čak velikih skica. Bilo je najmanje 50 takvih, znate, varijanti najprije, već sistem razrade kako to ide u boji, crno-bijela, ono što treba imati maskota. A već sam prije radio na maskoti, ali maskota nije moja, on ju je Jože Trobes napravio, slovenski dizajner. Onako geometrijski, kako to obično ne rade ovi karikaturisti ili strip crtači, već je on dizajner. On je to ispunio one uvjete i svidjelo se ovima što je Vuk. Ja sam to poslije radio na tome, ali radeći filmove ja sam to njega pitao, mogu ja to razmrdati, znate. I onda to iskustvo što sam već imao sa tom maskotom koju sam ja u stvari kao suradnik na taj način oživio, ja sam to iskustvo iskoristio iz sličnih principa, ne mistificirajućima se. Jer ja sam od Zagija napravio antiheroja. Ja hoću da gledalac koji je prosječan čovjek, Zagi je prosječan skijaš, nije on profesionalac. Rekao, hoću da s njim učestvuje, da kaže to sam ja.
da se identificira s njim. To je uvijek bolja varijanta. Jer ako vi radite nešto što se masovno upotrebljava, vi morate da imate pristup prema onima kojima je to namijenjeno. 80-ih je Dragić počeo crtati još jedan novinski strip u pasicama, koji je po glavnom liku serijala nazvan Vinko zvan Stara garda. U sličnoj formi je i Šime, u kojem se Dragić iznova, govoreći kroz jedan upečatljiv lik, bavi odnosom dnevnih i vječnih tema. Pošto ja volim koncizno sve praviti, da je probam, moja želja, da je sve jasno na prvi pogled. Ako imam familiju, ako imam prijatelja previše, znate, koji su u istoj igri, onda se suština onoga što vi želite reći razvlači. Ja sam uvijek smatrao jedna figura. U mojim filmovima stalno je jedna figura. Koncentracija, a kroz tu jednu figuru ja mogu cijeli svijet prikazati. Svaki čovjek je u suštini univerzum. Dragić se stripom obraćao i djeci. Mješavina strip albuma i duhovitih eseja o matematici Zlatka Šporera prožela se na dotad neviđen način u knjigama Ta matematika i Brbljanje o geometriji. On je uzeo tekst o matematici i onda ga je ilustrirao kao klinac kojem je to dosadno, koji ništa ne razumije, koji šara po marginama. I ta njegova šaranja, Neljko Dragić ima prekrasnu liniju. Neljko Dragić je nevjerojatna ruka, nevjerojatna živost linije i nevjerojatna živost likova koji nastaju između tih linija negdje. On gotovo da ne... Njemu je lik gotovo praznina između njegovih crta, u toj praznini nastaju likovi. Ali generalno taj pristup klinca kojem se fučka za sve o nečem tako ozbiljnom kao što je matematika je nešto što nisam vidio, to je onako posve nova paradigma. Dragić početkom 90-ih seli u Minhen. Tamo uz posao u komercijalnoj animaciji pronalazi vremena za stvaralaštvo koje ga osobno ispunjava. Njegovi minhenski crteži ilustrirane su misli koje je bilježio na ulicama svoje druge domovine. To je nekako priča iz života praktično, ali u karikaturi. Volio sam putopise raditi, napravio sam ih dosta, Moskva, Sofija, Rim, ne znam, Venecija. Još dok sam bio u redakcijama. Tako i ovdje, kad sam došao u početku nisam imao posla, pa sam se bavio, kad vam je dosadno, šetate, navečer odem u šetnju, onda mi je dosadno, onda gledam prozore, koja vrsta, gledam zgrade, arhitekturu. I uvijek sam volio promatrati, moj posao je promatrački kao karikaturiste, tamo da poslije upoređujem, a volio sam, jer to je jedan kontakt sa životom. Meni je Dragić u kategoriji autora kao što je Mebius, ne sad po svjetskom utjecaju ili po nečem, nego po tome što je apsolutno nebitno što radi. Njegov vizualni svijet, to što on crta, je dovoljno samo po sebi. To ne mora biti jako smiješno, to ne mora biti jako pametno, može, ali ne mora. To je čisto grafički takvo veselje da je apsolutno nebitno koji je bio povod za novi Dragićev crtež, crtić, strip, bilo šta, samo je bitno da je bilo povoda. On je meni takva kategorija autora. Iz Hrvatske su mu zadnjih godina počela stizati brojna priznanja. Između ostaloga dobio je orden Marka Marulića za doprinos hrvatskoj kulturi i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Smatram da je prevelika inflacija i nagrada da se ne uvrede oni koji ih dijele. Inflacija je ordenja, inflacija je riječi. Ne mogu podneti ovdje gdje god idete ulicom, svi viču super, super. Tako da, hvala svima koji me se sjete, ali to nije pomoć za moj ego. Ja stalno mislim da nisam ništa napravio. Eto, to ako je dovoljno. Pitanje nagrada, pitanje honorara, sve to diktira jedan život koji teče kuda može i mora.